درس 3 فصل 12 باب 4 كمنهاج المسلم. المادة التاسعة إن نجينا بن في طواف الوداع نيوتن في وانغاندو وينور دندو عندك طواف القدوم طواف الإفادة طواف الوداع كديتت. طواف الوداع وانغاندو وينور دندو هو ندوم أحدو الطويفة الحج كجي ووتر كجي عند وانغاندو جي حج إن الثلاثة تتت وهو كنندو سنة واجبة كن سنة وإن كيرنان فريلا ونودي يديد من تركه كلا أكيدون لغير أذر قال دا إنغانتو واجب عليه رأي كمدام هير سجود إيجام ومن تركه كلا أكيدون لأذر سبنغانتو تيكون غانتو سكيم هارون كيواد فلا دم عليه رأي هير سجود إيجام فسفا كيمو ويأتي به الحج haji yang kejon totta indu do wangan awil mu'tamir ma ardo warugul umrah inda ma yuridu ruju tuman do fala ruttagol ila baladihi fade kalid makko ba ila ahli fade kayimbe makko be bawo andi o hirsi kala ko hirsete o sodi kala ko o sodata o waynondiri e kala be o waynondirta lutti yawgol ka aéroport maka gar watir maka port rako ko heddani mo ko yittita gol tum donc o ya o wangodo بعد فراغه باو غينغول مكو او عمرته ما دون عمره مكو وانتهاء غسغول اقامه نيبغول مكو غول فس بمكه مكه المكرم har hunde o heddora fayati bihi o ara ko doni o totta ndu do wangano fi akhir sa'atin esakkitorde minitaji lereji sa'iji yuridu di o fala al khuruja yaltugol fi aymo o yalti ka hotel makko maka galle makko maka o werna don o wayniri e jama few o rewa don non o wango rewta don o ya min makkatal mukarrama imbe makka teddina do bi haythu idha tafa noko kata so wange kedon la yashghilu o ma para bi shay hay hunde makka ton hande kadi bal ko ni yakhruju o yalta directement min makka to yo makka mubasharatan don e don in huwa si tawi tun kanko aqama o nyibiti makka don zamanan jaman hun seeda hun kadi bawo o wangiki o wontiti dam bi bai'in fi sodugol yeygol goddum aw shara'in ma sodugol goddum wa nahwi ma ko nandita tay dum mi yejjiti mi waynaki kari ma mi yejjiti hunde kari ka hotel bila daruratin ko alda lorra tadu noddudo mo forcément ila dalika faade wadugol dum haray aada tawafa haray de o yiltito to kadi o fillito wanga dum li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado la yanfiranna ahadukum wata goddo e modon hirndu hota hatta yakuna halato akhiru ahadi sakkitorde mufe manko wadi kon sakkitorde sa'i makko sakkitorde jaman makko makka bi baita rasulullah kaaba al maddatul ashiratu indande sappa berenden fi kayfiyatil hajj wal umrah no yewtay honno hajjirte tigi tigi harajo nawi gol do ko farilla dum do ko sunna dum do ko yida dum bi mana yewtugol joni ensemble man global man wal umrati umrah hiya dum an yuqallima konde tajata man arada al ihrama fala do hormina gol taw fala do horminade na hormini do de nde o tajata e on fala do horminana gol be hadin nuskayni gotel e dewe den didi hajjuma umra nde o tajata nde o mekkata azfaru pedali makko di dum premier e golle den taw waya qussa sharibahu o rabbindina yari le makko di waya haliga anata o femba lebi labordi nin wayantifa o bora ma o femba kadi ibutahi lebin leno kidin on andi dum do woni go so ma yaktasila refti o loto longal o yalbisa o borno izadan wudere waridan e wanare abu yadaini daneji didi nazifaini labu didi o yalbisa o watto na alayni pettuji didi o yada wasala so hewti ilal miqati ka halda don si hewtama don ko don on tigi horminoto salla o jula don faridatan julde farilla fana alan sara futuro geji subaka kala wagut fewnditido si wagut hunde fewnditake aw nafilatan ma dum o jula nafila thumma nawarifti o anni ono nusuka hudewal makko ngal siko hajju siko umra siko didi kala bailan inna labbaik allahumma labbaik hajjan minotike ma yojomi am minotike ma fi hajjungu hada dum do in arada al ifrada ko se ko fala do wajjindinde wada hajjutum wa in arada so fala ma tamattu wadugol tamattu bala watta yeso umratan e umra kadi wa in arada so fala mal qirana jokkindirgol qala inna hajjan wa umratan hajju e umra
wala wana wadani an yastarita nde o sartinanta ala rabbihi joomi makko fa yaqulu inna mahalli andu deyda gintinagol angol Allah min al ardi immorde ka leydi haythu tahbisuni ko kala kan ganto jogi tilan haray ko ha don mi jokki aray mi randi mi demisuni fa innahu no kanko in hasalallahu don si taywoni arimo hebude mane on sakko to dum hala bisidum bainahu hakkunde makko wa baina muwasalatil hajju e hakkunde makko e jokkindirgol golle hajju den awil umrati ma amuraw kamaradin wano nawnare ni wana hawe ko nandi tay dum ta Allah laara o dagintinoto min ihramihi o yo ay horminande makko ne don haray wala shay alayhi hunde fawakimo thumma yuwasil refti o jokkinira at-talbiyata labbaykaji din rafi'an biha har ko bantilo di sawta hito makko wostay ko gorko amma ko sonnajo ko yosondito fi khayri ijihadin ko aldae tinnagol ale ko yawnugol illa an takuna sona alato imratan ko sonnajo fa innaha no kanko sonnajo la tajabu biha o finyinta labbaykaji din wala basa illa alano han tarfande o bantata sawta hito makko ngongu kunni be qadri ma tusmi embere ko wawata ngonanude kanko tum raqiqataha ma bi qadri ma tusmi embere ko wawata nanude raqiqataha hito ngon awale go sewande hito ngon nyuncango hito ngon ma ha wondude e makko wa istabula wono yidana ma yadwa de udo to e salli o jula ala nabi edo annabi sallallahu alaihi wasallam kullama farahatu makalo gayni min at-talbiyati model labbai kajiri kama yustabulahu wano yidiranamo an yujaddida talbiya nde heydintinta labbaykaji ni kullama tajaddadat tuma kala kadi heydintini halun alhaali miro ko bini morde waddagol aw nuzulin ma jippagol aw salatin ma julugol aw mulagati rifagen ma fottugol e dimmobe wayan bagino hani an yakuffa nde on tigi jogirto lisanahu dengal makko ngal an ghayri dhikrillah ta'ala e kala ko tawata wana jantagol inde Allah abasaraw ende jogirto gite makko de ma harrama Allah alay e dargol kala ko Allah harmini daregol e mum kama yan bakhi wano haniri an yukthira nde inta fi tariqi nder lawol makko ngol minal birri immorde diggira wal ihsani e moƴƴugol raja akatijagol an yakuna de latato hajju makko ngol mabruran ko diggungu jabangu fal yuhsun fal yuhsin haray ko yo moƴƴo ila al muhtajin faade hato jimbe moƴƴegol e mudum alegol walla duwabe wallede wali yabtasim ko yo musu hashan bashan ona wewludo hentinido yeso fi wujuhi rifaqi e nder geece be o fottata ben e mum mulinan lahum ara ko newinanido be al kalama e kongongol na woliro wippitare na o jabotodo ko be ko metti badila lahum salama harako adotobe fuddanade salminago ko servobe ko funsanobe salminago alego ko salminobe ko jonnobe hiiraadu makko dum watto ama e nyamete harana o torotodo be na o jorotodo habbo hiiregol tum ida wasala makka taso hewti makka istuhibba lahu ino idanama na yakhtasila de lotanto li dukhuliha fi natugol makka ida wasala sonati makka وإذا وصل سوهيوتي مكة دخلها وناتر مكة من علاها هلا دو وإذا وصل سوناتري كديل المسجد الحرام كجولر دي الله تدون سوهيوتي دون دخلها وناتر جولرن من باب بني شيبة هركو ينقل دمبغال ويتنقل بني شيبة باب السلام دمبغال كسي وقال يا بسم الله وبالله وإلى الله اللهم يا الله افتالي ودتنا أبواب فضلك دمبري بري ما ده وإدارة البيت سوي سود كابن ورفع أنت يده جود مكد وقال اللهم أنت السلام منك السلام فحيينا من هيورك مربنا يوم من بالسلام سبكسي اللهم يا الله زد هذا البيت بيدان دودو سود تشريفا تدونغال وتعظيما تدونغال وتكريما تدونغال ومهابة إميرين وبرا إديغري وزد بيدنا من شرفه كدي كلا تدين دندو وكرمه وتدينينو ممن حجه إمرد بين أربع حجول إميرو أو إتمر وما ودقل أمور إميرو بيدنا أنتك تشريفا تدونغال وتعظيما وتكريما ومهابة إميرين وبرا إديغري الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله ونري نون هم هاندي ودقل مود
wa kama yanbaghi wa no haniri no li karami waji fi teddugol yeso makko ngol wa izzi jalalihi e mawnugol manguran makko ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala kama wa woniri kanko Allah ahaluhu ko handudo e yettegol wa kama yanbaghi e wano haniri kadi li karami sabu teddugol waji yeso makko ngon kanko Allah wa izzi e teddugol kadi jalalihi mangu makko ngon walhamdulillah yettore wadani Allah alladhi ballagani hewtin do lambayta ko suudu makko wara'ani o hollinan lidhalika dum do ahalan wonde ko mi handudo e mudum walhamdulillah ala kulli hal allahumma innaka da'awta anoddi jiya ma da ila haji faade hajjugol baytika ka suudu mal harami teddundo wagad yi'tu kali dhalika am gomdi mi ari mi tayima gomdi mi ari ma fi tottugol dum notagol noddande manu allahumma taqabbal minni wa'fu anni waslih li shani wa inna la fiyaki ande kullahu lafaq majje la ilaha illa anta wodi dum don weli yo Allah asko en fu meden hajjoygol musidbe julbe den wonde e sunu mo thumma yataqaddamu refti on tigi ardena ilal matawafi faade wanga gongol mutatahiran ara ko salligido modu tabi'an yaltin do balawal makko nyamangal kayasi harangal don o wanalingal wudere nen fayati lajara wara ka hayde ala sodi balere fayuqabbilu nunonde aw yastalimu ma o memande aw yashiru ilayhi ma o sappone sewni didadi di fone wake fi tawluru goddo ma fi wata olorre illa yumkin istawni ne wake takbilu nun gonde wala istilamuhu wana memo gonde newi thumma yastaqbilu al-hajara refto fewta e hayre nden wa yakfo daro muqtadilan harako fewtudo muqtadilan harako deejudo nawiyan annido tawafa wangagol makko ngol qailan harako wiido bismillah wallahu akbar allahumma imanan bika allah ko sabu gomdingol ma wa tasdiqan bi kitabika e gongengol deftere mande wa wafa bi hadika e hunnugol ahadi maada di wattiba'an e ka jokkugol li sunnati nabi ka sunna nabajo maɗo muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ya'khudhu rifti onatana fi tawafi e nder wangandu ndum ja ilal baytara ko waɗi ɗo suudu kabandu an yasari kasengo makko nano ramilan hara himo seppude ay mo harwilan hara himo gundude ramilan hara himo gundude ay ko ndu mo harwilan hara himo gundude seeɗa in kana silatka fi tawafil qudumi ka wangandu adurdu wawa ara kanko yado himo du'o aw yadhkur ma mo janta de ndalla nden ay salli mara mo julude ala nabi hore annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ila an yuhadi ar-rukna ha o feppondira e soppundal yamani nyamurunu fasalimu o memirandu biadi yungo makko ngon o yaftumu o timminira ashauta sagara an bidu'a isabu du'agol rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ta ko do timminiri wangando makko jeedi daburundu thumma yatufu refti o wango ashauta thani wangan dimurundu modi wa salisa tataburundu hakada wanni walima yashrau sabu kusal ina fi shauti rabi ka wangandu na yaburu yaturku ramla don o acca gundu gongol o yamshi o yara sippande normal fi sakinatin nder deejere hatta yutimmal arba'ata ha o timmina al ashwata ha o timmina wanganduji din e nay hediti din fa idha farra sawgaini atal multazima wara e nokkure wetende multazima den ɗum ko hakkunde soppundu ñamuru ndun e hayre ɓalere nden waɗa nodda Allah o dow baki en haray mo wulla khashiyani mo yankino yurminkino thumma yati refti wara makama ibrahima fa yusalli o jula khalfahu ɓawo ɗon yakura o janga fiha ko ɗum woni e nder darɗe ɗen bil fatihati wal kafirun wal fatihati kadi wassaman fatiha e kafirun e fatiha e ikhlas ثم بعد الفراق رفت باو غينغول غول ياتي زمزم ارك ديان زمزم فيشرب منه ويرى مستقبل البيت ركو فيتر كزود كاب حتى يروي ها دندتا ويدعو ودعو عند شرب كسانغا يرغول بما شاء كون كفالا من قال سوي الله ما الله اني اسالكم ترك ما علم نافع ورزقا واسعا وشفاء اليك من كل داء كلا نيو سو لي دum fasano hara e dum no ba honno ثم ياتي الحجر refti wara ka hayde al aswada balere fa yuqabbilu nonde ay yastalimu ma memande bete thumma yakhruju refti o yalta ila al mas'a
yawgol hakkunde safa e marwa min babi safa haraka kadambugal safa won ko yaltiri taliyan himo janga qawla Allah ta'ala ngol dalol Allah inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja haka ayam hattidon ila qawli haka la dali don shakirun alimun hatta idha wasala aswaytu ila safa fa safa ragiyahu yawango summa istaqbala bayta rifti sofiyata kasul kaaba wa qala ya Allahu akbar sallallahu bitati la ilaha illallah wa la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wa fawli fi dejini fab wahdahu kankutum thumma yadu rifti du'o bima sha kala ko fala beedu dande kadi min khayri dunya modem ireji aduna wal akhirati la har thumma yanzilu rifti jippo gasidan harako faandido al marwata yawgol marwa fayamshi o seppa don kadi fil mas'a ender yahugo ngol zakiran ramo janto in dala dayan himudo ila an yasilaha o hewte ila batanil wadi karedu ayne den al mushari ilayhi harako sappi don de kayre ayne den al ana joni bil umud al akhdar tugalal hako wangal fayahubbu gunda don musri'an o hittina ila an yasilaha o hewto al umudil akhdari tugalal hako wal asani dimmangal de do fo mudum so yehi ka hakkunde safa e marwa ton on yi ayde non mi on tindindirde do ni hawo so yehi ton on taway ko non de woni Allah newina en yahugo li'a don summa yaudu refti rutto ila al-mashi fada yandu fi sakinatin dejere dhakiran majanto inde Allah da'iyan himu du'o musalliyan himu jula ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yasilaha hewta kadi ila al-marwa fayarqahu jawango summa yukabbiru refti habbira wa yuhallilu ya la ilaha illallah wa yad'u du'o kama sanawano gerdi nono modi ala safa ka hore fello safa thumma yanzilu refti jippo fayas'a yaha mashan haray musaffa ila batanil wadi karedu ayna den fayakhubbu gunda ay wa yuharwilu gunda walamma yakhruju tumande o yalti yamshi musaffa hatta yasila ha o hewta walamma yakhruju o yaltata yamshi musaffa ko don o jokkata hatta yasila ha o hewtito ya ila safa fade safa fayarga o jawo kadi summa yukabbiru wa yuhallilu wa yad'u thumma yanzilu reftu jippo gasidan harako fandi al marwata yawgol fello marwa fasna o gerdu yaton kama sana wano gerdi nono awwala hatta yutimma ha utimina sabata shawatin sagaraji yeddi bi thamani waqafatin darandeji jetati 40 nay ala safa wa 40 e darandeji nay ala marwa summa en kana refti solat ke mutamiran ko umra ari wadugol o gayni tasara o femba sharahu sukunu makko duma o mekko wa halla o dagintino minirami modde horminagol makko ngol wagata tammat umratu haray kam ko umra makko timmi gasi few ko wodanum ko yawgol wango wangandu wayni to dum o hota wakada kon ni kadi in kana salat ki mutamatti an ko waddo mutamatti bil umrati ila al hajji hawtani do umra e hajji wadi mutamatti haray o do kadi o dagintino to o borto ko horminori ko o borno jonci din o hota ka hotel makko o jodo yo ton ha nyande jetati donki o borno non kadi hormino o arakati fakati tamatare on non kadi timmi umratu umra makko few bi mujarradi farahihi sabu tildugol gaynugol makko min sa'i modde yawgol ngol wata tasirihi e mekka gol makko ngomi shari modde sukunu makko num wen kana salat ke mufridan ko weddindo ko hajjutun aw qarinan mako jolkidirdo hajjungum e umra wajaba alay haray kam ko wadimo an yabqa ko do heddoto ala hirami do horminande makko den don hatta yage fa o daro yobi arafati na arafa haray ko arafa heddanimo wa yarmi ya ubugoyo jamratil agaba jamararu jandunu yawman nahar nyande julde donki wa inde din awa on to mananon yatahallal o daginti nono wa idha kana silat ke yawm tarwiya nyalande julde nyalande jetati ay athaminul hajja hijjati jetati donki ahrama o horminano bi niyatil hajj anniye hajju o alan nahawi edo al hali alladhi on aharma fihi mo horminani no dum bi morati umra makko in kana si olat ke mutamatten ko waddo mutamatti wa amma al mufrid amma weddindo hajjutum abil qarin ma jolkididdo fa innahuma no beedo dido ala hirami mal awwal de sa kambe hibe hore horminande mabbe ranere den be sansaki wa kharaja kambe ko be yaltutum mulabbiyan
hebe wi labbaykaji din ila mina yahugol mina amma o da o borto chonci makko din o borno horminordi din o hormino kadi o yalta kanko kadi mo labbiyan haray mo wi labbayka ila mina yahugol mina duhan ka walluha bimbi li yuqima biha fi yawmi boya minaton yawmahu wa laylatahu jamma makko fo e nyallangal fo fa salli biha o juulo ya don khamsa awqatin waqtuji nayi hatta idha tala'at as-shamsu hasta yawni nangen fudi min yawmi arafa nyande arafa kharaja o yalta min mina o yawmina mulabbiyan harama wa labbayka jini